Lomalangi na I tukitu tamu wiki misa kuna nimi kalu waro miki mina wasia kando bena nomni bosa kunisa pamadal tanga na nomni bosa mimi tamata malmulumu yau na tudake me wasia u kerker muni u kiau kakuni badala indua tukutungo me mata te turang me kimikla talanga nangona kimisa mbulun dunia mimi babi ni binaka na damni chisu ni mimi turanga kai bagambula. The fall of Jerusalem. Do nanda tuku na mando to kenda na lutin kabitu do vir na ultang leu pa Babylon is fall. Sa lebu na nanda rai sanda ba namatsugu poplo ni nga nambali. Sa dungule da betal tsunga nyo Jerusalem talaga ambali. Na taro kenda na beso mekina nanda tuku ni kwa labu buna ambali kin Jerusalem. O dia dabula bun kena bali o dia babu na kena rusa le somo keda ne volta mbika da singele bni kwa ka non rabana na no bondo ne tiuni ne saka modoni rusa Jerusalem bitni kalu tsuka na no vale tam ne kalu erndo ba marangeta kala keder ni na rusa na ka kede sin rabodoni rusa na daw na valtam tana kalu soranga bagate ko tsika. Ia singile bni kwa ngandra bambe ba mata tanga bikenda nyo Jerusalem nambali e tolu nambali e boleh chukuna voltam nambali kino Jerusalem dua sadochi e rua dua chumena future elebu tukuna ni kwa ngeli bare da bana YouTube nangona kunikin ndona Red Bull mai Israeli Saud simpe ka vida batana rona bak sange kun ko na bulma ka ngo nangona sa kunikina sange banana unta katuna chu ko seranga ngo na bulma ka mena tartal kina ko na bal sor go arus na ken karua sange lo motor tor taktu to kono tu banana ngo irna lotu protesten sa tuni ko mbeta mena ba durtal kina profsai ni na gaida mena laktal mi ka ko na the abomination and desolation na ba dortel ka no chuchingon yo loma tor ta chuke ka na tarta labal sorgo dona valli sor sa tartu kina non na la duma frok non na pekanta na lutu muslimani ko ya na buna ngona sukal stal kino Jerusalem tukun juger na muslimani kim sinden boska ko no buno nga tartu kina valli sora betana buno ngo ka umbulum da kino de Muhammad gunor ni ko abonta da kinto na wasi bulu au sinkla ko mi bina bak nanana e usin da mando ni boleh tibone voltam dotal len do bandi dikke do werna ciu ni kwa bandi ka bitsukira sangare dera o siang na buna sini ciki na kona na baltab ko na ya ko tarki na ko ciuranga ke na bona buna badambur ke na mo sangai bandi ka binin kwa ni cikistal kembal natar na bal sora yo dabo tu ni bikat na voltam kona tuk sa bilingi buru-buru tu ni kwa kona tuk ni kan na tarta la bal sor ni sember na dab para mese atura na daba e tukuni bikenta na voltam balat na parusai na korlebu go Jerusalem na madi uni kena wasi prosanga bul kaba ya na banana no kena boleh tu na boleh bata kila wasi cin kaba kina ona cin karua ni nambale Jerusalem o dia populoni saba modal takoti o ko na korlebu ko na kor do tangani ko boleh tu na boleh bata kila wasi cin kabi ya na ko talanga dona lutu populoni sambulo taltu ena ngoni ko ena madi wase rusanga bul kaba ena tikina cin kalima dorkan gumaro nu reni ke si dona do kanda bulan yanda mjike murid boskilo balang awa ko yo hanu
Madi o se rusanga bulukawa na tikina chinkilima. O koengo nindu saraida na kabak sisila dabi borsai sa toka na sana vakatambui me vakana ka sa boskin kotani ala profita me kilama do kosa ulika. Karena muni voltamu menda reda batana madi o se rusanga bulukawa tikina chinkilima. Anu wuli kana tikina cinka lima wikianta ni kwa. Madi wa se rusanga bulkaba ia indo sa raida sa tue na vale tambu na kava sisila sa ndobi borsai o kwa sa boskin ko teniala na profita me kila manda ko kwa sa wilika. Nandava na ndobi borsai ko na kava sisila Sometimes kung doon nakaba silang ko, kaya bago na sarang na baru say. Nakaba sila, wana kalau na ibalbalda. You name it. Yan nabi matagal. Yan tuwa, ubaran suka na balda mo. Nindo na kang ko sambu, sarang niya morota na kalau. Aba sampai na idolatry. Anggaran kalau matakaw. Beta na matakaw, do sarang nga boleh tu na lang. Nabuno chile. Kung takabikam doon na matakaw. Ni ko ngaram do kalau mat ka undo na ka sa libi ko ya sarang sa num kalau sar tinga o sikila na bin mat ko da kada marro chekan ko ya sinra nimbi utenra do na mat ka ubina kan ko ikada na turang na gitu au sa do tal lo ta ba bi do na ni ko durlo bin sa do ada men gitu singa tabu me do da kan singa baro na bon ko nga do tal no ta Yo, oya utala nga sini model bina kampet ni dak. Sada kami ko na kela sila ngo kela sa rero mo ni sada ko na. Yan na duro to ko. Oh, claro, to William na kele ko naka. Ondebe. Matam ta suka. Do datu nulu na bana nasargit. Gona na matakaw. Nakukuha ni sada ka na kele kosan tula ko arang na ko me modi ke dorto na luberna modi ke dorto ni ndi ang lomo ko mo ni pale on tek na TV beto burubura na buno tos tumi kino ko kwa sarot me lebu ka na dorbu ke ngana la enda na takuita ni ngambela tana da ko na matika ngo na gi ko ko Ana puna kunci na tikino ko. Zabana puna kun kene tusu menta kila. Uncal nundungan dan kila kina. Ko na dawi bakasil be borsingo. Kenda menta wili kana nonda da. E volta. Io ne volta mbuda wa. Ana ka puno kenda la kini. Tikine cilika. Bitu. Me kakoni ko se ulika me ngai seki na uluni bonua ko ira sa tiko chutia me kakuni laksombu mai ko koya sa tiko na daleni vale ka kota tani na nona me lakotani me nona vale ia me kakuni lesu tale ko koya sa tiko na were me kota na nona sulu kana dhabi kemdu sadam bukete ke ira na vak sudungone ena ngono koya ia ndo masu me kakuni ado na nomundo use ena vula winter ken karua kena sing le vade dem vai posar nga go di chisu virna barong chukani singa singa tukuno kwa do mas mi kunia tukuno mdu se na ngona ni liliwa ena dhabi ke mdu na dab bukete or total boni kuspele or to ngai ba masal taktal na no turai e tolu na bono aure mi ke ni chikina na tukuko. Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of Daniel the prophet standing in the holy place, whoever reads it, understand. Mbale, the only way to understand this, we have to study the book of Daniel. Not only Daniel, but Daniel kondo ne bol minranga chena bola was chinkarua, sangit kun bongo iko na ngai prophecy tale, ana bol ba tekila. Roni bolongo, pamimbi molande bana bol Daniel, iko na ngai kelakena. What is the abomination and desolation? Ko bos tikina Daniel.
Belata Taniela ngona chumikina ko aya na matin nona ruso de. The fall of Jerusalem. O dia borsikwa o Papiloni. Mark chapter 13 tigine chinkaba tine chinkawalu. Gona na pande o Mark Marika. So when you see the abomination of desolation spoken of Daniel the prophet standing where it out not. Tukono Matthew ndu sa reda na kabasil sa tuya na daba in the holy place. O mari tukono kwa standing where it out not. Ano bunu batara kini kulo ba na kuspeli merin daba. Na lesson tukuni kwa mo kena ndau testa kana daba. Wasin kulo mena ndau bak sangara. O mari tukono kwa standing out not. Kona abomination kona tauba ka basilgo o kona sinilakan manibal soro o kona tuibe taun da kunibal soro ibene buno e holy bana valtam me Jerusalem se me Jerusalem kerken Jerusalem me botu tu na kornikulo kambale saram kel tuka buno kedada e holy ni chiku kinada chukina kalo tuni Moses lu bata tan no mu baba mebe menaba betani sa gelata bu ko da na buno chikin kelo ya sa da e da bu chikin da na ya na buno ba ta bui ke ka mo nga chiku taun tak ne bol so ya tal nga buno da that is Jerusalem na kornikelo kito biose chiku tikerto nan durlo titumba to no ba sorto tukun sumai ni kuwa au ndo numunga ya na lut bita ngai lut wala nga mingo ba lut ni kabi au numunga ya na lut wasilenga patike na lut katolik ni ndo durane ba ngobanandra kasidre lelew Wakanga tabakila ni ndora ka tulo ma. Barong ser ngasih ndora ka rong. Sinto mendanga ngone tang. Itu cuma ndurlu ta. Ya na la nonda lutu na ni kabitilu. Ni kwa. Ayo muna sangai rong ada bandu ni ya na nonda ya la lutu ni kabit. Beto kenta lutu kabit kan sas baka na kalu sas inchiklo mo Standing where it not. Let the reader understand. Katol chikini voltamu or luke. But when you see Jerusalem surrounded by surrounded by armies, then that is desolation is near. Kamambale kona lak mene bi badalengo tukuno maliu standing in the holy place. Vambadal taka holy place be keda. Tukuno marika ko sin chikilama outro ko buno andon me tukina sen ko ni chikitumba tukuno luke ko na kado vasila sa tukun sara ko surrounded by the armies then it's desolation is near nadaba when you see ke mbal ngona na burulak mikina membalo Jerusalem oir na tamatini kalo wer chikilama they will see yoir merasa ditakana wolli de au sini ba mbau to bando ba mbeka takabando ni orto tisi peli wat gerna tabu kala mea oir salande ban profseni de taniala oir study takatuna ka study takatugo nada katuguna tisu mbelata na vatigilikila nada ba babuna nambale ni Jerusalem. What causes the fall of Jerusalem? Sama madal takucha the abomination and desolation. And doa na kapak sisila, ko ya wakabuna na daw, bi parusay. Ya, or na futurist. Si total na ertukunira ni ko na bi bagdalengo ko na gilak memori. Si o so na bande or ni kuwa go lutulutale tukunira o di tal kalachko. Enti yo o kwengo ko me na kabosila ko me dab wona sabol ci gene Jerusalem ko nga me mbid ndona dab non rakalu bona padam dam ni sor tugunira na kasa yo ci suno no bostu go sin ko ya do ko bana kasa do ci tugunu ci ko na kana ya do mebi may muri 70 di bata kena kana na ngona ni wakata joti Maten pita pamadaltaka, for we have spent enough of our past lifetime in doing the will of
the Gentiles, when we walk in lewdness, lust, drunkenness, revelries, drinking parties, and abomination, idolatries. Oh, tulak me bango bana city. Gora kasaya tunikwa. Osunga na bi balanika, yona kadi kengo sa melutu kondo na balutu nonrna betar lal sunga me na balutu. Gondo ne vatigil kila. Varta kachiko. Gotal kana kaya admi bi. Me Jerusalem. Werna tamatini keluar sakot me nanra babul na daw. Kona tobngani ka yer lutunga Jerusalem sa biyo kita kituna nanra bulbal. Bulbal. This was an abomination. Koi babu na nabi barusai. Kemambale the first desolation. Kona nambale Jerusalem and a limnan rau tulsom kulkon bada odia barusai Jerusalem. Yo. Gona bosa kan itane lo sendu tikinen dua. Bosa tesilu reka tikil voltamu. Kami bimedulika in the third year of the reign of Joachim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord delivered Joachim, king of Judah, to his hand, along with some of the articles from the temple of God. This he carried off to the temple of his God in Babylon and put it in treasure house of his God. Na kalau saranga bagatikwa e batara na lako na matintungo populoni kala na tuine poknasa melingana melikan kutikir me kochiribe populoni anu chuko okoya invite Jerusalem babida warwa mataina na lakmai nguna lango kaukino todei okoya piktegir man tamatambu rede ko angor tamata lutunjina ngol lutubinaka kochira kimini ngere na talo murgo mataina na lakmaya Ruo talaga invasion takapode. Roma na wanang balkina the next Jerusalem kung kay tarbutan. Matay na nalagmay ken kurua matay nga kuno ba madalta may bili ka tapos ni kalo. 2 King chapter 31. Au sanga mumbiti kana wabiti ngisin raw. Go na kenala ko na tuyo manasa. Apa madal tagaro kena babi cinggulik betcungo. O tuyo manasa natama no esikene du gimni kila osikenge maustale me kere mana kulo me sultal bi ko cinkali binambaki. Getukunu wo esike ko ndona tuyi binaka. On sambul mikin na lupena o manasa tukunu ngo ko ndona tuyi da. Labada ka kwa the Lord said, though his servant the prophets Manasseh king of Judah has committed these detestable sins, he has done more evil than the Amorites. Right? Untuk waktu tadi itu sanjir na sabu na nabuna tun kena boltam. Ebi nakata kena ngoni kuselo cikina, ngoni kusam do bikin ngoni kusam balikina. Sebi nakata kena ngoni kusemberangan kilakin na tau. Itu kena boltam. Ebi tu talalu belasa ngai durmi deh. Durmi ko ilu sembi nak senduanga. On sember kilakan kalau ngoni bisa mikir. Ngon laku kini tumba. Ya no puna. Ondure dalle puna lelutu. Mulmul bondu skobira. Tukunir sanden dasar ngana listal milom. Committed that detested sin, he has done more evil than the Amorites. Tambah ni sanden jengeli taral balda. Sakam kemidikin sanden remelistal. Bikin tahu membolehkan cukup. Zara bukan ngani lah. Kuni bang gitu kita kan balda. Nanden rekin numuna listal milom ko. Who precedes him and has led Judah into sin with idols. Gona tuyo manasa. Kau serang saluta kana tahu. Nanggarabi kalau mata kau, patiknya nata kan di bawah. Therefore, this is what the Lord, the God of Israel says: I am going to bring such disaster on Jerusalem and Judah that the God of Israel says, I am going to bring. Ears of everyone who hears of it will tingle. Gas kenunu nandal ngan nanra rongotikin. Yo lebih sini pe bang putra gatukun minggu.
na kam ni balada sindren rusa Jerusalem yimbete ni rata tak chikla la bal sor na kalu se chikungelom yo da ya ta ndona ka kitu buli deg meka kalau nga to ken sa chikura la mo mai na bi badala itak mitumba ni resin klan non revoltamu ersin torno ngol mersta di tak non revoltamu na kanga sa tukuna mo yo manasa o kona mbetele usio tal-tala yang ana kasarungo di sabag muri mbetene anjina test takana bos ni kalau torno ngol moleda ba uli ka study taka ya no bun tungkin cisu mbimbi men klan tukutungo ya men da lesu men da study takana bolda lotun ke bitu igu non dormu klatsu ko professai beta o kel sa tu sor tunga ngoni da na professing ko sa sor tunga ko ngoni bi badalai tun su korto na tuk ni wilingus na lesson ni ko I will wipe out Jerusalem as one wipes out this wiping it and turning it upside down will forsake the remnant of my inheritance and gave them into the hands of the enemies. They will be looted and plundered by all the enemies. They have done evil in the eyes and have aroused my anger from the day the ancestors came out of Egypt until this day. Kembali dia babung talaga na rusin ni Papilon ni Jerusalem. Sangolagan ni nepukunasa. Wersaranga ratugulmai Jerusalem. They are the one who caused the abomination. Ko babuna nadab desolation. Moreover, Manasseh also shed so much innocent blood that he filled Jerusalem from end to end, besides the sins that he had caused Judah to commit, so that they did evil in the eyes of the Lord. Ko talaga nangona ni Rosa walbolitike no de o chuta batike the northern kingdom. O the northern kingdom na 10 tribes me Israel ngorto batke chikorto chikme Samaria no captain ortongo sangeno mo chikorto merto torchunga na lotwe ortongo torchuku na abuni lotunjina ortu ya sabi wa kinondo tolo sarako bambula Syria ortongo sangai torchunga the sanctuary services orna mbeten ken rabaludi korto na Judah orona tribe ro chikin ya, tos tungan ngoner sadang. Compromising. Sa tigi buba dingir mo irela manama tenggali lo tunga tu mi virbi. Lo tu tondak. O de salutaka. Kwa sarangana tweet ya. Every one of us is a king. Kianda na tamani ngon, kianda ngo enda tuini nanda bubali. Ortone tal sung glotu, ortone tuiki. Every one of us is a king. Kianta ngo sindrindo ala kutunga mai fostigi mo damdaka. O dego iko self. Kianta ngo enda tuini nanda mbula, enda ba tau tu bigada na kaenda dingi makike sekua. Pinaka sedar. Tani alawa se diwa ana tikine chinkaba. Therefore the Lord watched upon the evil and brought it upon us, for the Lord our God is righteous, and all his works which he has done, for we obey not his voice. Oh, so jau. Korin bengona wasi tulsumukon chikin chinkavitu. Therefore he brought against the king of Chaldeans, who killed their young men with a sword in the house of the sanctuary, and no compassion on young men or virgin on the age of the weak. He gave them all to his hand. Kena balmbale na klo ko ni simber ni taka na bi borsai ber mbale Jerusalem ko sulerana warning wana tuyo de Manasa ke kai guna taka bungo au na tali ko ani go nona laga ni go o ko esa ngala ni taka ni baba da tuingo o ko esa is bede yirkede tunchuk na bande yo e bede yirkede na Israel mersar ngarabana dam idolatry ni ubama dal takana adultery na boltam
na vem Daudi na kakeda ngai wasi sila kende glani balada wer salam pakdur me bananon rawaron sokolo kona bunon don me vadam bur sasen ngai da kana vadam busor kun don me taklama na bal ni sor sadam irse sin ngai nanu me da kadon ka bana bal sor sa kamba sar tunga all your wives and your children shall be led out of Chaldeans, and you yourself shall not escape from the hand, but shall be seized by the king of Babylon, and this city shall be burned with fire. Karunti was Yerusanga Bulkarwa, Tikenechin Kandua, Kenechin Katulu, and it came to pass when the king had heard of the words of the book of the law that he rent his clothes. Claudine Tingo, cosa ngamba ki walwal nga, cosa kadibi metui. O Josiah. Na dorbule lengo cosa ngikera ko meli sarade ko na balsor ngor ka ngitara na luman. Kala na kalu na banga tigir na ngoni ko na uchuchin ngoni ko ke bakansa sintu da ke na tumdum. Iyo ya na profesai. Obe banga bandi takchuka na uchuchin ngoni ko na kalu na be banga tigir kemi na dorbu gir ngona la. Go amba ki walu sektal nge youth ngo san dosar tunga bernon la lengo tukuno bango wono ko sa redikina ngon sanjing te kina metui maten ka ngita ka ko tukuno ka me babi na ta kina balsor na ngon sa sama kina balsor sangay ngai lak men don ambet sangay tu ko sa kuntelan ko na bol ni bunaw sa reda kene mbale ko na ka me drive te girna tamatini kelo sa ngule dai bandua tege bunga me bikona tui manasa al tal ngabir to nambet sa sin gedam o ko sa sin ge batara me ta kana dam na sa glo me komike na bos ni kelo ngai kune na bos ni kelo gon kaya when God gives the warning he makes the cleansing and the revival semberni adona dam close of probation gona tutu ni ka ag me Jerusalem. This will be the pattern of what God is going to do in this church in these last days. Brother. And it came to pass when the king had heard the words of the book of the law that he rent his clothes. Nisa do uli kina bos ni clothes ang gendo daw. Kaya ko na sinra uli kara na bos ni clothes aseng na mungona. Iku kilaba daw. May ko nang basura karapata na musul. Nasul ni daw. Suli nanda bandu nikianda nandong toka ni bulongo sanda sindronga. The only way the revival can come when the take time to study God's word. Kesanga sindronga revival. Kan tematan dua kan song golotu sedabanga. It came to pass when the king had heard the words of the book of the law that he rent his clothes. Ayaw sa michuke sapakalele nangono du study kin kay ko ngay sanga ni wasebi na no mungona sa sindono ngono mawuli kin no mudam o yew sindi ba TV may bali e wol me run TV ru ka borro sangar oy orto borok ngar to no ngone ron gun ro chika ru ka ko ko sangar klaw sindi ndor me bol ini ko sa chiko ngoke sando tantal ko hada na TV no ngoni ko smart TV. Kanga gubere ka ngai sukutal na Netflix sangai sukutal ko na kani gitu ta biset. O pangko singan don ngon ngai wili ka ro na mudam. Mo voltam. Ono ngai wili kena mo ngon voltam sadam. So nga be mo. Sa sin ngai kam na bos ni kelo na kagu. O kenda sa tuksar tunga ko no jitsin ngona. Na tebor sa ka na be ngun sal kede. Sang dono mo na mawili kina voltam. Kaya ngay sin na mawili kina voltam. Sana sang nga na tam. Uleson. Au talon ta ke tumba ngona te ko bikin na ipa. Abi kita bak sarwa. Ko panum sara. Ko tal sambak. Ko nang kas do bos mandon ko. Sada kana buleson sa borte ko sa